say a perennium chain me. And I say, call for we were fans to do a chain me. The moment I we were home quad dear. Me shine ain't me mabons. Ben any pan a block will be shine. Dear will be no, and never bring you out. Dear will be no, and never many pounds so I day. A poor bow. About show and answer a whom. Ain't no. Too much GH if you so meeting in na ama owusu and dano training issues in the so mo if you so nene the reporter abeto yinim etre say nyumtini abrante and din ede patapa say mo be kana nyum wabo ahete pa wan corner wono na meka no ho asemi say the report na etre say ya Pois0n ama baby a woda ewa yaresabie no enye kra na busafo amintwa mo embrace say na me fa details of this issue no enso e okay no say nipa begu ho na okasa de omo kasa bi obetumi abie nani ahwe obi ani but we kra na say obi ye amanhu bia no obi ne ketewa kiti pass akokoto ketewa bi munya sure say flashlight bi na to so amadwen mo say obi ye asemo Stasi. Was it this guy is a joke? He did sleep for house. Gideon and Otro Edebayo. Was it Kofi? It's true. He's trying to open his eyes. Alaji Bamba Romeo. Accra Taifa and Otro Edebayo. Until a more motion number to me actually, but maybe I'm just a meba from sick. I can't send him car from TV nebo inside the honor. I am a man from Kakrana. I don't say a move and shut that. Was it can unconscious person open the eyes? Or being Kwame Caleb. Where be mamma? Okay, I say what possible, but no, but I had me Musa will be you. Mamma. Charlie, or Yario, more serena, a be you will be you know. Or any more or Yarepa. Oh, yeah, mamma. Sorry, more shame. Mutia or radio sono. The attorney said Patapaa hospital in Paso. I did rape SC a year Nensaho. Now, why you tum? And a beach say, Obie and Nikakra, until you perceive who say, Nenino truly, Obie, ya. But Obie Bisa was a coffee. This guy needs attention. A year Richie. Was it which hospital bed is this? Frank, Natural Orchard. I mean, what post, oh, that's maybe I'm supposed to you know. Anyway, young Kwayanim, Chester, you bet me and a cracketron or one in Chen Hono. Yenno, Eddie and Como. Shannon so Casaway, they bro a free and crank. Mapos, okay. I had the almost said, I said, we'll be in any true. Share. Anna Rollins Becca, I said, we'll be in any, obeti. Na menim say say be any idea any tie so we be nani ha obetie de America ti but when one you careful pa oh share on Facebook I take a screenshot na zoom na sign for post to your comment section on ehun so we be nani na ehun ni ye TV phone dey just be ado phone twa Patapaa da mpamu a ye say ebusia for me time so emamo akwa babiem eba ye fide so ye dwumekweta ye chi ema ye de dwumegenia ebremo Aye, Mama Juliet Ventures, Maka, Mrs. Subium, wo kitchen CC, wo dem CC, equipment, machines, this is yet them any kitchens niano, we didn't ejuma, and don't see friend or L1 a number that I see one, and I said, Penetra, L1 I saw ye, I become la pass, necope a year when your mother CC, wo kitchen, and then with them. May guest a year, Messi cow, any abimus or no, Nanekias Capa. Again, so. Ba. Inya ba rejoso. Inya. Iya ko. Ya mi adu na na ma ba ko pe. O mi ni kushia se na mi ni adu, se na ma ye solemn na ma ye len, ko si mo mi ni ji. O ba tutu. No wo case nti. Eh. Ye be ka o chiro Mate. Efia. Ana ma. Ene de report no enye enije service. Okay. Patapaa for weeks now crampo are trending because of a year Stone Boy, you put two songs, we release there, no sooner than your Jane said, will be out say, Madame, papa.
na afi de oko utu ko tu bia no ato the same trend na me tu bia na ye ti set Patapaa kro ya ehu no energetic no wada mpem a te say bibi oda no enye because obi a poison ekya asem we hu ne sem yo nana ma me na makonya so dey chat too much etiefo ene ahwefo na me hwa mo se da ne da munya ebre ehwen na mo adwentwe bi a mo nso mudi etu dwa yesom na me hwa mo pa yo nana ma anse ye ne ye kate nipa enchene nipa di emia no kre enchene nipa di emia because nipa wo hu no anopai ebe bakwa akodra nwumre na wonte ne nka ebiemu na ye nchemu eba che say ye poison and I just say ya poison. Yeah, Patapaa ne poison issue yi me kai say so phobia ba bonten pen. Aba be ka say won hwe ne didie mu ne numu ne namfofo wo no wo mu epiem ye because one show be na ji so ko program bi e ho nkro ne ba ebi amepe so da water bia no na say bibia nie wo be ho an say afi okokogye ye eno a eno no enso so wanse nipa obeye ahweye se den bi wo honom a baabi a wadwen enni se bibi besie no na ehonom na eye ade no esie na ni nyina mu no yenim se ye den ya no ho beto no ama no kore bia ewo asem no mu no ada edi ba me te asem no no me de enkomhye na ma adwen ye den ebebebesi eso nti se ubusame a na de metimi aka no. Okay, we dey nyame na na se that's so etiasi a poison no entimi enku na wo ba mesi mi ba wo so no de be ma obi afọ obi hu tan se me poison enku ni fi wiase ta adwempo no ana etimi si keke se wo didi ana wonya poison o dwan ma na obi na ta ekiri me ya ba me da wase me na makonya yiso echia obi bia o hwe yen. Okay, me ya ba ya ka se tuomu yesumwa etiomu yesumwa adwensen nipa da se nitimi ye bibia enyoma koso ye nim se ye ni abeme yi he is doing well ni nyomu enye se nyomu no na ye debro so aba he ni nyum bia ye hit at least o really fast for him ya ekwechire uhwemu nso a oni nkrofo few people be wo a whole lot of differences. Levin once on any what differences be nyumba could be almost we say me na me de bae we to so no na or de bae na life ni mo no bibia we bia challenges e wo ho e na emma eni so e ba wo ho e na we obi bia wo dreaming bigger. Definitely there will be people around you they don't wish you well. And it's poison I mean ya be me I victim yi possible because etuomu sum obi a on penny ye and obi a nani breno ebetimi aba say obi what me na de kitu bi na we take so much offense say wanya oboni ni bi anhye a na koma e fe na koma no ento ni yemu da ba ye nua be me yentimi nkyere bibi potina esi ye ama ene wakowie ayaresa bia no but the empire ye di betai na chi say erade mfa ne nkwansan dum ni bi no ma ne second na ne nyom bia wa bo ne foforo kra mpa che say ye hit on social media ne adofo junior oboba JK adofo kupa boy boy ye nyina ye nim so obo ankwa adobi ahomate ani ba adofo junior ne na boy adoma Obapa doma and the rap on the cry there hit. Man for cry Ginny didn't say someone say we be sana man for and do a bimun june to Musa betum ponsa ebia wo fear crowd be fair people buy it. Oh back time. It's a tiny beer na mammy be me yako be say ba. I am a bimun so or Ginny paid too much. Yan Ginny paid too much. Otimi nipa ni di na echi obrane ho ase because of nia wunya ni onya free won chen bebre wo wa omunye ska na wo ma ho maso but say omu benefit from you on pay we ye kro be brane ho ase but otisa no otiso obi a wa ha go no classic kan wo chi a opede PSO
enti go for sa we life mu ye tusu nji ni pendi na ye si ye nyoma bi a ye hwe we pia wo kono mo sa how so be ja won sa e de esi wo ana be so mo bi se koton sa breme koton nsuo breme fameduane kosi wo ma me aya na ye gina be bi na krofo wo ya se a still sa ye nyoma bi sa no ye hwe ni ye because uni mo bitimu asem no cresta ekia dating and they be ada celebrities in you to form actresses form actors na actresses form obi achidin bia no obehunu e ba na say be CPS o ni yonku we na ayem yen dey all the same folder identity na obepe kwan say be yi o yonku afi ho amoni mu ye the same thing munam the same ekwan so obi adinidin won the field mu identity na woni be call obi dey so say o gini din ntimi so mi yi ni for na ntimi enko shewo then am ani patron is adu nana ma me make correction be nye celebrities in kwa nye actors nye actresses in kwa obi a adwuma mu asori o dan o ba bia nipa ehia di dwuma bia no saa ahoye saa otan saa enibre no ewo ho ntenye wo mo nkwa nana ma ade abaku se obi bedwen se nipa we wo bo ne homoden entimi yi na firi ho no ni nyina ye enibre pesemi nkuminya all the time nipa no all those say yi nyina ye bonyom ne style of bringing your songs out different me so me dey different but yes still na no me ma no enye relevant because the moment our ye relevant e wo ho no me dey no we don't buy ebia na nipa no wone na ye den music industry nim ye hwe kwame Eugene Kidi a wo nyina wo the same food but obi an de wo ye den wo ye enti ebia ba ko be fo se ase ye pewe nyum chen me ana se ase nkofo we wo fans dodo e chen me the moment we wo ho nko ade me shine enti me mabon be nye nipa na block wo bi shine dia wo be ye no eno na be bring wo out dia wo be ye no eno na be ma nipa nso so aye den epu abawo aba be hwe wana se ehun enti no wo bi wo ho no mu a won dwen sa de no de odwen a ene se na me wo ho no me na me wo so ena nipa so mesi ye den e ba ye na o mu nyina atu akogu ne so enti ene me so me mpene e wo se ye me nko a e wo se ye me na bibia e wo se ye nye den ye fa ye ni enti mi so enti de me ye bia no me ye den e wo se me nye na ye mfa enye ye nyini emfiri no enti se wo busa aya na eye enibre o time pese minkuminya koso enunti ne ma eye dane dano all those say wo nyina with the same field obia wo different ayi a wo ye nanso so edututo etimi ekoso na obawesi eki akasa no ne kasa o de shase no ka bi say wo so fu bi kra babonten aba me die abo Patapaa din say bi say ebesi wo na baba nti won hwe ye woni die nti maybe no say enkomshe bai de bia me fa ne serious yen kromu sam enfa mo ye bra na yo me nia ba enkomshe ba funny serious but anamu a obetun so de say we use unyansa wo ho enye enkomshe bi e beba ne akwankyere wo huhu bia ye de be ma wo no esanse enkomshe na banku enti no ye ma wa kwankyere bia na udi echire sebi John na wo ye enkomshe ne beba all right but enkomshe na ban G2 se nya na uti nipa ne enhye wo ho nkoma na nipa ne so ho daya na nipa no enye yi kire wo ho na nipa ne nya yi kire wo de fa ne se no kore then I met me I fan come share you papa you have to have a heart say say me twembem because the papa na ya kan fa me no wetu one na mo o dem pai boni nia obetumi aye bi etu one na mo boni so a say wo fa ni serious na o kasa fa wo say ewade menye den empare wo na chinye die akoma den omo a ebi wan komhye ni bitini yom so adwuma yakoma den obi wo ye se mini
ono de obi ntimi nso ne ho da ono de obi ntimi hye ne ho nkom minim de e de enfa ho nko awie pa but jitu empire na ese wo ba fa ko mapa jitu bo ho mpaye say ya wa say no papa nso a wa twa be na wo ko weni o man power enye fiance a obeka say o enye nya mitimi yi cha na wa man be yi ankyere me at times obi ane at times nya me person ni obi akasa e wo mre o person yes Okay. David nyame kasa fa ne prophet so ne kokasaye enti okoy na nka wanje antuma nke bufu shewa like nyame nya won ho no ke bi o de be wie no like bone ne beto no but won kwan ya fa so de kan ono so jitu mu a che so ko ni nyame ani mu a osere saa ne ye no enkom hye ne de yetimi fo bie no nipa na free ni mu aba na ye vessel me da se nemo wutu nwa na mo sempa na abebo atwa be ma se ya misika no twebem se ye se o sei bibi nso a na wase wo aka nya mitimi yi kye na obi wani eguso Okay. Da ye so wo ho nya mitimi yi kye o so da ni wewu o so da ni egu wani magu ase obu wani guso ate wo na ato enti ese afiri obi mu na ba yo se wan kase na wo so ho da yo se obi nso na onya o tini baby na obeka cha wo se ma so da ya fa wana menya income share bi wo wa me ndi na chi blindly but just that wo hu ne ye na ye That's nice. And it is a siana ko podi ni ho afofie I will let you do mu usu se futu be na Patapaa fan film experience ya wenye we dey afa ni atike ko at times say confirmation foot a obetimi afa free mu say enoma bi wo ho no mu ase oti the free obi ho no mu a enye ni nyina na wo say ubu waso emu nua say oh nipa we waka bibi pen amem is it be celebrities enombewu esusu omu enwu because also obi aka amem ntia no nche say wo de enye den emmem ebi a ono no ye kan de che na ambem no nu anamo wa wotu ye wunni honum so wo bo mpaye so wa mo mpaye so wo call ne nyame kro a ono wo gini die ho ekoko ye bibi e de reverse eye nkomhye no wunnim enti no oti ade a gina wo se wonye den wonji ntu se de enu aba ne kan na anamonto bi a wetunti we de efuto de bebre enamfofo krampo no se sei obema na ni ada ho se aboa wo enye bibia na ode be for namfofo enye bibia obekọ bia na obeja na because of say me ye panyin me won kwada wo mase anase me no obi na enam me ni crofo a group of people na enam ntino na eye bibia na say me ye omu panyin me ye celebrity me meduane a na wasoma kwaje breme me nso a wasoma kwaje kofa breme anase say o kwaje we free obi ho no we nyina be ma na ni ada wa ma na hu say won fa no ho entu nipa so say the bible ka say no men ka do di nipa ye na basa no wo be ma sa e bia wate ate ba we die wo de be ye adwuma obetu ho anamon ama na ni aye den asanso ada wo hu say krampo na ebetimi abo krampo a enamfofo krampo no ha obeyi bebre na e de free na brabo because oh hu no de o ya papa e na wo hu de o ye boni de o pene di na wu e ne de wo peno yie enti afuto de wo benya bebre e ne de for bi so e ji say bi obu na ni gu so say ade we de me mfesua de bia e ne de emfiri mu mekoso abo me bra say de me pe Obama si we de for final words to ejana yen fan komo no ensi. Okay. Obi bia o hwe me. Aya ye du gina bia. My feel so free. Yeah, my feel so free. And for your life no serious. Be critical about what goes around you. Men jeja ho yet so bia wo akoma na wo ni bio. E bia wo na wo akoma papa. But one a wo twa wo hia ne do pese wo hia se no sere. And I feel so be be share wase a ye ade ba ko e se wo suro wo ho se wo be ye obi bone ma wa ode wa to ne target so onya wa obeye wo bone yen hwe ya na motu su ye se na yen offend obi to that extent because nipa de sadwem bone pa ne ti mu ase wo offending na kwan bi obe na mo so eyi wa hwe ase no edoso
Epia, what the eka wo ne face. Yo, me de met me aka say. Nipa den a ye befum ye yonko, den a ye be ye bibi de tie yonko. Na so be ya de de tia wo, anase so obi ye etia wo na so wo kwan bia eso a. Enya revenge a wo be take e wo nipa no so no e na be ma wo feeling okay. Ebi wo ha eye kasa. Oh, ebi a say anya me de enti no next time menye. Ba obe hu no nipa o de ahwe mu na afi wa o dwen no na e de adwen foforo ba utim ye ni sei obe wie na afi wa kwakoku nipa ewie na ote ho no wonu ho ebia na nka ebre bia beduru no obehia nipa na emu a obehia nipa no presence na oni ho no enti no moma ye nja se ye tan ye ho na obi ekoso da ne da ye adwen se ye pese ye ntwi nipa na ensan na ye de a nipa yenya de se ye beka anase ye be kirebo e wasase so ye nyina ye bewu na wuku ne yonko no wadwen ba bia won susu wu a wo bekọ ho ana moma eno enye eye ade a eda yakoma so Ebusia for me so me de kakra be ka ho we de utumu say attempt panka Patapaa ni peak of career na washa the career set say oko nim kakra na nka ye di twa so kra de ama nan so nyame edi ni wafofie oda so tiase a na ye mpaibo ene de beta ni tise ni obenya nkwa no enya hoden tia sorry efe mpa no so wetimi atwa na dwuma so na tese ahwe grandpa new revelation no ba be ye nyama e change wa ye no kane no e de amaga na fo na me D.eath no obetimi afollow ye e wo ye Instagram page at @tumagh_. Na biem so bomodi afa wa dwenche no so etudwa e wo ye comment section wo na subscribe se won subscribe ya aha ene D.eath nyame aduma ye besan edi nchi wo bi makram. Too much GH nie Ghana for ahwefo etiefo onipa bi a won subscribe e wo too much GH no subscribe wo na ehintasem ensema ebuafa on my Ghana so ena ye de bremu one god nie the only one god in GH eho ena de bia mehwe abrechefo ene Ghana for mo wiasa fa na ina me recommend emamo too much GH